Swastiastu Pade. Om Swastiastu Kak. Kengken gadro nih. Tamu nih Pade masan Covid cara jani nih kengken kata tuh. Kini pangraga nganutin kan protokol kesehatan kuna adana tuh. Wes sajan Kak. Ne ben buswut magaya jani Badung. Kang Wang gelindang-gelindang kang ukur jalan nih. Nah begitu kengken jani jam anu ja. Tukang gending ngajak tuben metemu nih tuh Kak Pande uling biluk poh. Jani terpaksa idin malu tembang-tembangan mada aja. Nu ingat Kak gendeng Kak. Awak-awaknya nak malu nak. Nang tajija jeban gitu. Jadi diban gitu. Enggak Kak, durusan. Ampura sama ton. Awal kawitinnya diuli ditam-tam ya. Nah, aja angon ngelimuran. Ya. Bahasa negara aja. Pangkat titiang ngangge begitu inggih wantah mawit saking manah titiang iseng-iseng purun prasangge nagingin daging tetembangan kata saning salah ini mejanten sampun rekanyekan titiang nagingin mekatah punika sanes singsal nenten pisan nganutin unduk so kemuastu amilu nuta saking manah titiang sane kelintang meled pisan purun nyarengin nulad sekadi pemargin ide sang rumah geluwe kawi waryo dumadak-madak titiang tan kekeneng upod rawe riantukan purun titiang nutin nulad pemargin ide sang rumage kawi swarosane luwe sangat karding idone luwe wantah banget pisan punika mekadi pekaryani done kelintang mau tamu pisan kapingin wang lintang dusung semalih netitiang puniki wantah jatmu tanpa dasar tuno pisan mawit saking padusunan kerana titiang wong awe muda
Nampi mawinan sekadia sapunike mawit sangkaning titiang puniki bangetan pedasar kelintang ketunayan pisan. Katunangan bakal adomadi wantah wiyakti tan pedasar tan pebekal wiyakti kuentenan titiang numitis iriki reng jagat sekaluni reng sang putu galang nabas majang ring ide sang sane sampun pawikan utamanya ne ide sang merumagu kawi suara luwih leda ngicen paweweh mangno presiden ngicalang kepetengan ring padewekan titiang gumanti sidek galang samplah. Nah kak, busan kan bu mantu irago mau gede nggak cari. Pengsik yang nyalasan nih. Jajangnya ben cari jah. Oh gitu. Bos mencari saja mama roh. Man buku apa jadi jemana buku? Oh gitu. Oh jemaah buku. Kalau buku terbatas gati kang wana, apa jado? Yang penting tadi gendingan, itu. Orang mana benar pak deh. Dia misi. Nah irago nih sing makan sekan nih. Oh yang mani pindah aja sekan kalang tuh yang sekenang aja. Nah, nih. Oh nih. Kang Wah buku sekadang kan. Buku apa ada nih tuh? Ini keguritan kini. Dalam sido karya. Oh. Nah, apa teman-teman kae? Nah, apa artinya nak oleh santi. Nah, itu artinya fungsi anu nyium gending kalau beban. Itu. Ini sambil mau jaya. Janian anu malu ngesape malu utang di BPD karena itu jajak gending gini. Cocok. Nih kak, apa jale kak itu? Biar liung lah utang. Nak tadi kone maya-maya bungan ke, patuh kan kayo. Patuh kan. Apa ya ada pupuk ginade apa di ini? Ada ginade kak ada. Turma. Pade uling pidan apa cuma pade? Ara jadi nak kene kak karena gumi covid megai boseng aja bosud terpaksa bu gelindang-gelindang kene memang ada tahun mereren megai kak sejak covid bos 1 tahun setengah gitu nih bu ada bu tahun bu dari tukang ukur jalan Bu Ginan. Bu ada kak Ginan. Oh nih. Itu begini gumi oh nih gaguritan anu nih Abrahman keling nih. Oh tuh bu yo. Nah Kang Wah aja ngale satuan ngale gendingan. Nah kawitin jah. Di depan angon anu ketemu benah nih. Nah angon iseng-iseng benah nih. Brahman keling matur sembang Ginado apa tuh kak? Ginado anu basur manis. Oh basur manis. Wah, nah namo keto ada selung mau dengar. Jumune lu cepat jumune buakannya lu.
Brahmana kale matur sembah inggih riwau mandeg daging penganikan ide dang yang kayu manis ne mangkin ide Brahmana keling matur sahungod ngaturang sembah pangobakti duru saji nemo margi inggih aji yang sekadiasa punika ne mangkin kapidurus aji durusang memargi angan palungguh aji tiang lunga kembali dwi manut sekadi titah aji ring dewek titiang duh kapan titiang purun prasangga titiang jagi lunga ngemaranin jagat baline tangkil dosang Prabu risampune tiang rauh teked irike ring gumi Bali ngelantur titiang pacangad pada tangkil ring linggih ide Sang Prabu dalem watu renggong sarang mupun karyani dong manut ring titah aji ring pedewekan titiang mangdo side titiang raris nyarengin muputang karyani de Sang Prabu dalem watu renggong ring saking karyo eko dasaludara yen buat karyani de Sang Prabu dalem watu renggong ane lakar kegelarang ditu di Puro Agung Besakih sing adolen tuah madan karyo eke daseludra Ceraken tingkap. Yes. Semangat. Kenia limoy. Kenia. Nah, Semangat. Ceraken tingkap. Yes. Kuang kompak, do cepat mak. Ceraken tingkap. Yes.